ebusheni bazo. Lezi asho ngazo uJesu encwadini kaMathewu ukuthi elakhi ijoka lilula nowakho umthwala unzima. Lithi izwi kaNkulunkulu usiphonsele kuye konke ngoba yena uyasikhathalela. Intombi nje kafishane engizosikhulumela ilezi ezingasayithwalele kodwa eyithatha impilo yazo zayinikela ngokuphelele kuJesu. Angikhulumeli lezi ezebanga kuphela ezifikeza joyini ibanga zangamjoyini uJesu noma zangamabukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe. Manithi izwi kaNkulunkulu asinikele kuye noma siphonsele kuye ngoba yena uyasikhathalela bese thina sithwala ijoka lakhe ngoba yena lakhe lilula. Kungenzeka endleleni uma ngabe ukhona la uyintombazane ongakayinikela impilo yakho kuJesu. Ngizokutshela nje kafishane imshado kadadewethu uNelsi ukuthi kaJesu ijoka lilula. Uthi uhlabelele ngama-worshipers uthi sohamba kalula lendlela. Ngizokhulumela intombi ezihamba lendlela kalula zihambe zibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokwazi ukukholwa. Ilokho nje okhona enhlizweni yami ukuthi lezi ntombi engisikhulumela namhlanje esithatha ijoka likaJesu zalibeka emahlombe alo ezingazithwalele konke kusenkosini yazo. uNkulunkulu omusa makanibusise ngomoya. Hallelujah. Hallelujah. Makona abantu emshadweni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Just like I said, we shall leadership the Church of Jesus Christ. Walika yemoja maima bona dimisha okamuka dilifemente yomona. Amen. Amen. Rampe ile more kite le youth the Church of Jesus Christ. Kirege yekiona kirata kuchamanjwa mashauri evangeli number 1. Awasane muke kumana evangeli kama niteka Mungu. Yekiona ya niti. Amen. Obala mo Matthew 16 verse 18. Ya ulela ndimu ya Petro alikuwa kirege ya the Church of Jesus Christ. Amen. So obala mo John 1 verse 21. Bazabani yana kuja John ule mfenge kama mtakajona. Wila le mkamili. Atiama twara aleta umlima liukia lego. Ule kama kana tikilo mwana pasi na ule kama kalama sitapiru. Mara we still have the breath of God. Guess until the way. Oh, what about the future? 150 verse 6. Yeah, everything that have a breath of God, my God. As long as somewhere on you, something will because you are every woman and my house and Jim Lemo. Amen. Yet, most of them in such a hotel. Isn't such a pillar? Wow. Come on, great. Oh, John 1 verse 12. Young Mujawi. What come from Mambela? Who are from us? Who are from us? I will be Jamanava. That in real Mori, not Jamanava. Every woman, Kuman and Moe. Marsanti Suja would be. Oh, Banamo Daniel. Verse 1. Chapter 8. Yahweh Daniel, we are just the same. We are just the same. What Plumari? We never want to fast and Tiapa. One food just the same Thomas Aputel. Mudimu, whenever Twara. Utaka Muhe. Tama Muhe, also one of our person in a new fair. Killing Mutamu, more severe. Amen. Thank you, Jesus. Really, we are moving to Mukhetwa. What would you tell me? Who pitched the air out? If you didn't to run, he didn't say let them mow. Amen. He didn't say let them mow. No, Amen. Mundo alimo ile kaenda mjompa. Nani anamuja kwa pancha kitabelo fela. Sasa nani anakopana kwa pancha kitabelo. Hebu mwenda kwa pancha kia jamii. Amen. Wina mpuni aliyuma na majaji. Aruna so this enough.
Because once you tell problem jamu chomo sa uli family uli yana urala yona ali pili kama wali pastor or wali minister rela kuma mkhafa bona ba ruza nzira uri chomo so kala kali mtu loko mwa China oje chemzula mlimu ukasuku faisi uli kala kali mtu fali pili mzula mlimu amen obala ku wherever so best time ili mzula mlimu lina manda liyaphila ina mafulufulu leka sathana ukaruni mthomoswa aleka uroboro bese wayibona urobeti nimsali uzuka balibisha walibisha mpema tamatwa hawulibisha limtulahare yena wagereka usitondya sikubisha yana linalahare ulibisha katumelo ukasutakutya tsikali mtu rena baswa bari saksida woni jwalo na bepi na kuona sonjira kwele ntu ripile kali ntu asaba la baibili ni kulani ntu na kupila rebuja watwanga ntu ntu na pila mtomo za wapila kanjani hivi haleluya wapila mmereko bawana waka nichomita na mmereko njesa ngeli bari fita kama ni wangu tele ni muwa ube ulu na marosa wacha decision utachelewa because wacha decision amen wacha decision kwa nini mtawakati wangu wasifiti wanaje alimtwele kiswara jeni sina fikiri kuna lambo kimwana wa Mungu akitaki tinda na kisha baibili kimwana makali mtu amen. Hallelujah. Nitula mdibule na mata. Nisabaraka na unijwalo. Whatever utrevile nkawa mlimu anantabawri ujwalo. Owe jawena 20 years yewi usije safara. That 3 months akai usita scale. He highlight names. Hapa ni siro. Na kimani. Nikutema mshaka tu. Yule mkujiza ale sala leo ninangeuka ale mjambo sala akuja mlimu kimlimu wao kusala kila luki akwata na kila luki buja mlimu ninangeuka itendu na kuona mlimu meleki haleluya akona wanda mshabe hizi ndizo kona sasa hapa ni Yesu Mutanyele, Mutosefa, Baba Mwana, Mungu anakuru bana bali, Mungu ana mwakisini, kisini se, kiatika, watu weke mpaka watika, ujigana mdipo wao, ujore, bozo kubale, ukasuwana siri, project haduna, mdipo wao mpaka mita, lia nao mpaka mita. Hallelujah. Bakwana wanje msatwe. Kimtiza kona. Yamuna magalina. Hallelujah. Hallelujah. Example ya nation na kujitemba. Limna kiraja ura kala mliu. Quran tuje. Kitameni sebejat sama ini. Kisah sama kau thalaka. Kuhumeni wa mkhaetwa. Wontani ukastumelea sakalayo because officer ya Israel you are not telling now. Hallelujah. Tumelea utani sana mpya kwa kilego hayo bali mtezo hayo konoa because mwanamke ndio utani mwanamke ya bwana na mtani pande zote kana naye uenda yaleba yana uwe mara hana unao kisiri haleluya
naseBhayibhelini namhlanje bakhona abakwazi ukubalekela isono